Ram su ram lengin ke video rak zo ton tu nul pa kom dot nan di lak nan dam chiu lai ti ro chan na ka ngai ni hin zong January ni kulle ni khat ase pathian jang fa na kan dam te in kam phan than khau tu zan la ya hin atu liao yi tu cho ma liao mi World Economic Forum President Trump ni achim mi te le World Economic Forum WEF ti mi cho zai da ase ti mi ban tuk te kha thai kau nak te he khop nak chan kan ban ngai than lai ni zan ke video comment tam pinan rak pe ke nan chunga lunglop nak tam pi ka ngai ti kha ban chim sa ka du mi se chun hi ka zona hen lunglop nak bia pakhat ban chim ka du mi te umme ma chi ka van lang tar ta lai hi ka zona hin van tlang nu van ti le kan hoi kan tila mo kan unu kan tiam kan fernu kan tilai da wadlang nu te shin phon zan ka video dear kap nak sa atin super thanks dollar hai kwa pakul dollar kul in dear kap nak na van lang tar mi chunga hi azu chup min he van tlang nu ti sala ya famin masimo silawa akhuamin van tlang khua ti chu ka thai balamu e van tlang khua nu ti nak da sin ha tu ban to kan dir kap nak na van lang kar mi chunga lunglop nak tam pi ngai ti kha ni lunglop nak be van chim ta ka du mi se sia chon kan thong pang chim ding be han kan van lut chon hala e tan he zan la ya rian har dang kana icha khan video to fian nak ten chim kho ko ban zom lai pakhat na ka chon hi kam van za usilo aduni zana ni zan ti ni Trump ni asarmi board of peace ti mi mu BP board of peace a hen atu tianga hen tel dinga alunga tling chang mi he ram kulle ram nga an si chang I an ma tu ni chon valai pi thai in Trump ni asarmi board of peace kan tan lai ti chu an that lo na in hi ka US ni chawza ni UN na tha mi special envoy mu Steve Witkoff na chim ni nga chon tu board of peace a hen tel item mi tel dingin bekhi anak atu achang min ha hi ram kulle ram nga an si chang ti achem tu chunga chun Canada zong aital Hungary Belarus hai ti bantuk ten ha zong kha anatal na e Russia he tu tiang chu hi kong he pe tla en zai man oka ngai ri lo mi se le ram kul ram nga anatal chang e tu ning sia khan chon Trump ni hi board of peace dir e kaza tun mar nak la sar siam than nak dinga se vlei chung hon dang ka dang e boina khiti ban tika tu arem tu ding tang tla tu dinga hi asarmi he hotlin do in alang e he ai tal min hani hen atom big US dollar bi 1 billion kha an tho lai ti si ma 1 billion a tho tun ha jo founding member khan anatal lai e Trump ne hen board of peace han chairman chu atai ri lai e asina in hi ram cheu khat ni chon hi board of peace ital dinga zul ding ten ha tu ading ten ha he phung phai tam pi khom ve cha khan chu phung phai kong ha he pe tlai chun kana chai ro liao se hi ti ban tuk achimin ha jong kha an tam pi asina minang mi tam pi ni kamput ram he an dau an huat asina an arian tuan mi a hlo tling chilmang he kharo har ngai pakhat se minung cheu khat cho dau tu don tu kham tu kan nei te ka kan ku mo kan ril mo silo mai phong kholon mo kan ton he tu liu US President Donald Trump cho US ram chunga se valai chom hun ka ke se he dau la soi sel la thang se atong sinan ai tip mi he atlam tling silmang he board of peace jong he ahman an talpi du lai lo ti ha cheu khan andak chim mi se an ro mi se asina tu chon ram kul ram nga tel dinga yes sang mi num ram somruk kha som nak cha kwat min haslamu ram kul ram ne yes ampek alo tin chin thoma atu Greenland kong kaw jong he kha atu ka van chimla e Greenland kong kaw jong he anem naken kamput from ne hen adu na atu khotela adu mi atu khotela ti kha avan fyang chilmang tu tan ni World Economic Forum valai chung ram froi tu minung tam pi natal son mi room company CEO company dir tu na ngai tu na millionaire tam pi anatale chu chunga chu minung tam pi bian chim
just president zong ni zan avakal avan long kha achung lai electric waya tuk tak te kha atlam tin lo cha akir tha china en kha that an check than hu khan avakal Switzerland mo Switzerland all economic forum chu Switzerland hen to ton se kumtin te January thadong hen to ton se tu tan to nak Davos kopia se tu chunga chun US president Trump ne bia sangai te achim US economic kong chim world economic kong achim Greenland kong achim Venezuela kong achim Iran kong achim tu Minnesota boy na kong tiang kha achim World economic forum chun Ilhan Orman kong tha kha Omar kong tha kha achim e avai pe tai tok lem lo nan kam pu cho isum kho khanai ve la ko chu kong na cha achim là sao pi bia achim lo mo achim mi kha minung tam pi an long tling lo along tling mi jang tam pin sina en zu asne to item mi he ama ni alung athum e ama ni a than ko se ati da lawa chun zu asne to item mi he thlo tin lo ngai ti he bal lem lo walai chong ma han tom bia jong amu president Trump khapum pang ka chim du mi selo azu asram phim ni hen to adu mi he ama just ni hen than ko se ati e islet da lo ti achun ka tu bak se ti e to adu mi cho just ni hen to kholo ti mi he angai to klem lo Greenland kong kaw he an ma Greenland mi jong ne Denmark jong ne Canada ram tam pi ne an soi sel an da asi kholo ne tu ne an da asinan hi World Economic Forum ma President Trump avakale ne tu hroi tun ha he zurup ram hroi tun ha he an vai ton tika zai tinda an thin lung an bachim o city mi kha kan zau lai tu tan chu alang thatan ai thau chen ngai min pol kha tham he mai ton ni na ton tika zai thu kan da an thin lung la an oka I can tika kan zau lai chu la na chun World Economic Forum WEF ti atoi na kan chim la e WEF ti mi chu zai da city mi kha kan zau ta lai WEF ti mi he chawza ni dir mi asalo e ram IO in dir mi zong asalo e pumpak ni rak dir mi ase chu valai chung zai kan tila chol he chol nak te economic hi athan chau kho nak ha ram tam pin ha ni pe tlai te in zalong te in an business an tu e company ha chan chau na kho na kha ding cha khan minung pumpak ne rak dir ni ase e chu adir tu cho mai pa he se Klaus Schwab tin ke real Klaus Schwab tin ke real ko e adik lo chufum ko se la la hi he ani he Germany e mirum professor mo thiam sang pakhat ase hini hin World Economic Forum ti mi arak dire thongkhat zakwa le somsri pakhata arak dir mi se chu thongkhat le zakwa le somsri pakhat en thong hi le kulanga ni kum tiang kha WEF hin chairman se asana atar changcha khan ani kum khan arianin aidin midang ne an chon la zero tharak dir zetin tharak dir kan ti sia chon ama sabi ka chon zurup rami business tu pol mi room pol mu ma pol ka zeli le som ngareng lo kha arak som na e mati chun jidiska World Economic Forum ti kha sri lo mata khat ton nak an ngai e avoi khat nak ton na khan rak ngai e chiti chun an bani ton huwa khan atu ban World Economic Forum ti mi he avan dir mi se hi hen ka chim cham ban ram IO in dir mi aslo e company CEO ha mi room ha ni dir mi arak se e hi WEF cha tangka atho tu jong he chawza aslo in mi room ha se la kumtin te kumchiar te January thadong ton nak an nei to ni chu ton nak a chun hi WEF funding ato mi mi room thongkhat pina hen adang dang mu palai ram ne tha mi ram ai on tha mi se chon company ai on tha mi adang dang ha jong kha se lo tam pi kha meeting kha an kai ton tu ta ni thong hi la kul ruk tu ko mi an meeting a hen
minung som thong thum leng an kaiจะตัวนักฟินนักกับWorld Economic Forumทีมจะได้สิที่มีขัดตัวนักกับฟินเตอร์มีเสียแล้วเสียจนตัวแต่น่าเห็นใจบรรทุกทิลดาที่ขากันจบมันหลายวิดีโอที่เตะขับวันหลักนะมั้งฮิชงว่าเห็นตัวสวิตเซอร์แลนด์อันช่วยตัวอัน president และทรัมป์ในตอนนักขากันบรรจบมาสลายsorry ตัวเลียวว่า World Economic Forum มีช่วยตัวจู่เอาได้สิที่เสียจนไม่ป่าให้เสีย Lawrence Douglas Fink ที่เสียที่จู่อเมริกันbusinessman เสียมีรวมตักบิลเลียนนาร์เสียจู่อันนี้Black Rock ที่มีอดีตตัวจงเสียจน Chairman CEO จงเสียฮี Black Rock Company investment company สมมุติฮี investment company เห็นต่างเห็นUS dollar trillion ประทาเลียงตั้งประทาเลียงประทาแรงเราฮี BlackRock Investment Company ตั้งเห็นเรียนอัตวนตั้งค่าเรียนอัตวนอัจฉริจังจุดทุกอันนั้นมี company อัดไว้ตัว Lawrence Douglas Fink เฮตัวเลียวWEF ว่าอัน chairman อันไว้ตัวจะสิที่มีแต่ค่ากับไทยก็นักขันกันบรรทมชีดูมีนาเสียจนวิดีโอเตกันบรรเจ้าตาละMr. President, it's a pleasure for me to receive you in Davos. Davos, without you, it's not truly Davos. I would say. The President of US is something special, rare, and we appreciate that you are coming. ตัวทรัมป์ให้ตองมีค่ะตัวสวิตเซอร์แลนด์อันช่วยตัวเสียอามินค่ะก็วันนี้สินเชื่อเราอามาค่ะทรัมป์ค่ะดอนนักเบียค่ะบันเชมีนังมานารัตมีเหกันล้อมนังมานารัตละว่าเห็นจนดาวอสตักเสลาวดาวอสจะcopyมินค่ะสมมติตัว WEF meeting อันตัวนัก copy ค่ะเสร็จมันจะอาศินักขันลงรอบนักเบียค่ะอาชิมมีค่ะเสียค่ะใจทุกคนด่าทรัมป์ให้อันบันตอนฮัตติกะเวลาจงช่วยตัวพอลเตอันลงพุทธและอันเบียไอแคนที่มีเด็กค่ะประกันบรรจุทันไหลมันขาดต้นนักสามบัญชีมีเบียเสียค่ะตุนเนตู Secretary General มาร์กเนี่ยชิมมีเด็กค่ะกันบรรจุตาริมันละ I think President Trump is right. Other leaders in NATO are right. We need to defend the Arctic. We know that these sea lanes are opening up. We know that China and Russia are increasingly active in the Arctic. There are 8 countries bordering on the Arctic. 7 are a member of NATO. That's Finland and Sweden and Norway and Denmark, Iceland, Canada and the US. And there's only 1 country bordering on the Arctic outside NATO, and that's Russia. And I would argue there is a 9th country, which is China, which is increasingly active in the Arctic region. So President Trump and other leaders are right. We have to do more there. We have to protect the Arctic against Russian and Chinese influence. And that's exactly what NATO ambassadors decided to do in September. We are working on that, making sure that collectively will we defend the Arctic region. Trump achim lamang mi khaje da city sia chon Greenland hi Russia le China in kan him kho na kharing cha Greenland hi kan har mi si kan du mi city kha voi tam pi chim mi tam pi ni hen zai da China la Russia chu na sain ti kha mo an chim pang mi se an soi sel pang mi ka sa tu hen ne tu Secretary General se mo hi pa ni kan Trump hen ton huwa katam pi athinlung tampi ai khang musimo ai titar musimo ju thai ja silona in alangan arak chimmi le alang thrap arak dau mi le natural captain ha Greenland ya batha tu kha ase asinan atu achun World Economic Forum ma aba chimmi khatam pi ai khang chu aba chimmi chung khanjai da se Greenland kong ka hape line thrap na chimmi kha adik mi si ko chu adik mi si arwang chu Greenland he Arctic Ocean no Arctic really life hanga ummi se hi Arctic really ocean kam ba chu ummi chu ram priet an si chu ram priet chung ram pasri chu ne tu chung talan si chu ne tu chung tal ram priet ne tu chung tal aslo mi chu Russia se apako naka ne tu chung tal ram aslo mi Arctic really he ana ibika ummi chu apako nak chu China se chu tan China le Russia ni hen hi Arctic really chunga hen chol chak nak an tu chin lamang
cho chan an to chilamang chu cha chun hi ka jong a ne turam na jong ni hen hi arctic really he a him kho na khaling cha Greenland a him kho na khaling cha he a chi kho chung kan zuam lamang ti kha a chi mi khajai to on da thin an lungput kha ai khan mum Trump hen ton no ma kha kha se atak tak an dau langmang zonga khan adok na ka chun US ne ama ni than ko se ti lo po a chun ai tip ning akal ko lai ma kha se they look on that US say power more powerful let Trump ne zatin da chim ti mi kham ban zau than lai This in World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? So now our country and the world face much greater risks than it did ever before. Greenland kong khawan chimmi se Greenland kong hi ral pi pan hi nak ne jan ka chem ral pi pan hi nak lewa Germany ne Denmark an rak la ke simlam pruk an dau nu khan Germany kha Germany ne Denmark khan rak la an rak tai Denmark ne Greenland kha kil veng khoti lo chu cha chon US ne kan rak kil ven US ne kan rak dau amen tam pi kan pek Greenland kil ven kha kan rian ban to kan rak ro chu chu an huwa Denmark sina kan pek than Denmark si kan rak pek mi kha kan pel the kan rak thutuk asina en kan rak pek e Denmark cha khan Greenland kha kan rak kilven mi se US kha rakam la uselo atu Denmark pol he German hol nan holmen ha silawa Japan hol nan holmen chang ha te achim du mi cho German la Japan ni kan sau pe dok thala e an ma hol khanan hol kha ti du na khaslai asana US ne kan dakil ven amen tam pi kan rak pe ke asana chu Denmark sina kan pek than atu hi al khal yau na ken khal yau thil sina atu hi kan ton mi he ti nung asedeu chu World Economic Forum ma just US President Trump ne balai pi tha in avachim chu NATO Secretary General zong ne Greenland he Russia le China kutin kan kilven haw anlung atling le bia pakhat te atuna ya khan kan bo Trump ne thongpang tha kan tilai mo thongpang tha avan that mi i World Economic Forum ma hen kan bo Trump na chimmi dang chunga chon Greenland he mitam pi ni Greenland lang nak ding cha ral kap tha jang am hen lai ti an karwa kam hang lai lo ral dau hi kadu mi selo ral kap tha jang man he kadu mi selo e ral kap tha jang han how lo in tha te in tho thin nak la tam thin nak dinga kan khan lai chu officials mu just president tha te in ral kap tha jang kam hang lai lo ti kha achim chang mi se chu cha chun thim phan ding kha zai manum lo thim phan ding zai man lo e anem naken lam kha tam pim lai chu lam mi phim thiam sang tam pin me chu athabik lam kha an thim lai ika zona hen kam bu tham ne khatu nai te aban post mi chu zeda si kan ti sia chon ada pi khan kam ban rel dem ti lai lo e
atu netu roi tu mu netu roi tu hekan netu general secretary general mark rute kan ban ton hua kan ru nak kha thil tha athat nak lai khatam pi pan e chu he chun van bai tika van zau chun tika khan phai lai cha a greenland kong he pe tlai in framework foi nak kan chim sia chun hai la greenland kong ka pe tlai in to ding khan ding te kha hatlak nak kha e kan sar kho kan form kho te kan form kho ti chu thong pang chang ngai si chu cha a ma kan natlak nak le kan du nak atlam atlin sia khan chun mu tlam tlin sia khan chon netu ram netu chungtal ram ha e tariff tampi kalak na lai ti ka ti mi kha kala than tin halai lo chu hi kam pa cha na khe ma ka zu cha zong a han thil tha se zu cha him nak zong se chon netu ram ha cha zong a him nak asi ti kha a hi ka zon a han atoi na khan cha ban tial mi kha ban sim ban shop na ka du mi se greenland na hila tu an chai ning an du ning ban to kan atlam atlin sia chon greenland na hen golden dome ti mi kha ambun lai golden dome chu anti missile system se bom ka mi missile ka mi pol arak kham tu se chu greenland na he golden dome an bun an chia kho asia chon Russia le China ni se ram dang khe muslim ram thal Iran he Iraq he ti ban tuk hani khan USA missile ban capsule na selo asilo Canada monitoram pakhat khat khe missile ba capsule na selo ma golden dome ni khan atla ivir lai amban ka ba khan churam laya missile ara timikha atla ivir lai khatika atar kat aphak hlana khan golden dome ni khan athak kho vir karla ka khanu nai Hamas ni sorry Iran ni Israel aka Iron Dome jong kha US na abo mi Israel khamu Israel ma Iron Dome hang akar laka arak thak di arak kho di bantuk khan makha kha Greenland at sia ding abe tuk mi se abe pi tuk makha kan sia kho sia chon US jong ahim Canada jong ahim Europe rampol jong ahim chu cha chun khapo khi Greenland khi tham na tu ban adu khe netu ram na jong ilom ding se chon Canada jong ilom ding se ama Denmark lila jong ilom ding si ti tham na chimpeng arong chu zu cha long a selo e ati lam chon hi atu ban tok sia khan chon i chin sia ding chu tham ne ra ka phajang kamphang lai lo ti ra ka phajang kamphang lai lo ti khawalai pi thain a chim chang cha atui a social media ban phot ning a sia chon a thami ru a chan nak Greenland kong kaw he pe tain mu Trump ne adu mi he ne tu ram ha thai pi nak la lungtin pi naken atlam atling dinga khan ro ase timite kha he ka zon ha ama am bu Trump ne avan post mi te kha ban from chi na ka du mi se chu cha Greenland cha chun thong tha ko chu tu tan world economic forum ma kan pu Trump ne achim mi hi mitam pi ne anlung atlung tling lo min ne so zom tai zai re lo city atamin ha jong kan pu Trump cho bia chim tika mi zai ban tuk mai bia chim hana khan zai tik mana zai kan tila I herbal lo nal te in foi te in kan thu i hoil kom thu ti bia e ru ban tuken achim peng mi se chu cha abe chim jong khi angai anuam cha i zo chom la vai chom na ideal chom nan bia chim mi selo la abe chim mi chung zonga khan USA super power asina khe tam pi alak ta Trump president asi chung a han chun ko zai ban tuk walai chung UN meeting as kadang tang meeting walai chung khoi tun hai ton na ka hen USA so rumra arak ngai tikha fiang te in mu kho se tu tan world economic forum zonga hen Trump ai tel lo kha tam ta ai dang chuni chun US so zai ban tuk ram da se tikha afianter jatluk ram rumra angai mi le ram thonga pathian ne kan nak ram chon thing phor lo tho nak ramen akan choi akan chia an ram mi ten ha kan si an chauza thim nak na vote ape khon ha kan si i ka chung na business na kan to kho mi ten ha he thachua nak se ko do thachua nak rim se valai chung hen ka bia ka ban pe ta lai
วันนี้จงเห็นกับผักดัลนักรำจงจนกับผักแทงเราจงผ่านมีหาเนี่ยอันชิมอันเรียลมีจ่าอันเตียนมีที่บรรทุกจงตั้มปีกันเจ้าติกาวันนี้จงเห็นจูเอสbusinessไอออนบิ๊กนักรำสิฟอยเตอิน business ตัวโคนักรำสิอัฟเฟลมินฮัตจ้ามีรุมมิลเลนเนอร์สิโคนักลำอากาเวอได้ทางมีอัฟเฟลเรามินฮัตจ้าตรงซามีตังกาเฮเลนลำกามาทุดอฟอยบิ๊กนักรำจงอาซิฟอนเจ้ากันไลมีกันดักไรกุมราชงา business อังไงมีตั้มปีกันมิลเลนเนอร์สิมีตั้มปีกันจุดเริ่มจากอัฟเฟลมีและไอซอมมินฮัตจ้ามีรุมสิโคนักอฟอยบิ๊กมีรจูรามาชนกันพันจูรามาชนขวากันซากันฟเลกันจวมกันเบตากาชนทั้งชาวเข้าตุกดิ่งมีกันสิประเทศนี้ครัวรัวโคนักฟิมนักตั้มเปียกำเปียกจูจะมาเบลเตกันได้คันสวลกันฟลเราสวลเสียชนกันฟลันหาจงมีสวลผู้มีส่วนมิถัดไล่น้องไม่ฟีระอันนั้นชั่วคนนักโฟยแต่นั้นชั่วคนนักรำค่ะอาศัยอัฟเฟลมีและอัฟเฟลเรามีนะไอเบตักมีละไอเบตักเรามีนะนิชั่วและนิตลากบันตุกินกันอีดันนักรำเสียจะชั่วกำผิดเราเด้งแบบปีง่ายๆเตี้ยครัวและตุตันชั่วกรีนแลนด์ก็กับเป็น World Economic Forum มาUS President Trump เนี่ยชิมมีและที่ลุมตันนิงดังแต่ค่ะไทยใจสกาวเตี้ยกรัวจะขันกับเบียร์ง่ายตอนตัวนุลปะให้ความโดดนั้นดีหลักขาพร้อมกับบันดูมินฮาเซมาเวลคันเวอร์เซลล์ประเทศนั้นดำหนักคำเปียกเสียจนทองปังดังเฮวิดีโอดังกันทองชันหลายนั้นดีหลักจงอ่ะกะล้อม